Evo, dan 4. na stazama Sarajevske transverzale. I na čuvenom Tropton vrelu. I lagano idemo dalje. Da iste pare. Tako je. Evo ovako vam izgleda komunikacija u planini sa domaćim stanovništvom. Help! Oh! Oh! Help! I tako satima, danima. Idemo. Dan 4. Sarajevske transverzale, stazama Sarajevske transverzale. Evo nas na oborjelom kuku, kontrolna tačka 10 Sarajevske nekadašnje transverzale. Danas smo 4. dan, prešli preko Trijeske, spuštamo se, znači došli smo do Gorjelog kuka i spuštamo se tamo preko Hojte do Bijelih voda. Evo malo panorame Bjelašnice, Visočice i naravno vamo je Treskavica. Uglavnom idemo i dalje stazama Sarajevske transverzale. Amra i ja guramo to dobro. Malo ovdje pauze prije nego što krenemo dole na spust. Uglavnom smo zadovoljni što smo uspjeli odraditi većinu stvari koje smo do sad planirali i tako će biti od sad. Imate puno pozdrava od nas. Mahanje, čao! Hojta je bila malo veći zalogaj kolačići nego što smo se nadali. Mislili smo da ćemo je proći lako, međutim na Hojti je prava džungla, lako se gubi staza, tako da smo se bukvalno probijali preko grebena Hojte neki 4 sata. I evo konačno idemo prema Bijelim vodama. Zasluženi odmor večeras. Bilo je teško. Dajam redno mahanje, malo snage za to. Evo ga, još malo izlazimo prema Bijelim vodama. Na livadu. Stigli je!
Šta ti imaš reći nakon ovog 4. dana? Da ne volim Vojtu više. Da pitanje je kako opet doći na Vojtu. Dobar dan. Čuli ste, Vojta nas je iscrpila. Sam tako što bi mi rekli. Ali pregazili smo je.